Hanin ke janmet hakapor nyudunai janmet kaladan ke jingjia accident surok bayan at sek hajan jokabetni hospital hakabakawai kemerti olto kepadan yu number WBR4B pra san arwe kalet tenra nadin jongkawai ke auto rickshaw kepadan yu number ML shipau a nyau ar kendai lai bat kate ke jingjia arngut kibri ke basyong hapo kate ke auto rickshaw kila mensau balapin kitno marmar sejaka ajing sumar ya ketika Maruti Alto lanya do penhun marching katba ketika auto rickshaw lanya do banker langsyar bat kibala mensau ha ketika jinja accident kidai kibala tip kum Ramjan Ali Arpnyosnem ke arta lembat uwe kena ubala tip kerteng kumundawan shua krem kat prasnem ke arta katolong kubon ki pulit laong bakate ke auto rickshaw kadai kebami na saiden manlet chanong po henreh bapoy ha ketika jaka lawan kawe kamerti alto bat kabalet banten ra bet nadin jung ketika auto rickshaw bat kabalawan ra ikejing mensau ikti arngot ki basyong hapo ketika auto rickshaw mariatip halol ketika jingja accident ki pulit nongpo kilet marmar sya ketika jaka balaja jingja accident bat kila penkit no ikite kibala mensau chanongpo civil hospital Henry Udaman Shua Krem bala kham mensau jul penkit no seki jaka suma kibala kambiang halol ketika jingja ki pulit kila rano syathanat ya ketika auto rickshaw bat kum juru ya ketika Maruti Alto hadin ketaki pulit kila ra sya civil hospital banle medical ikinongnya lalap bunongnya juga Maruti Alto ulanya kali harengkat kajing buat kiat